Nteto ingi nandi mutaaramu wa gisiasa Jamii Rose Kamutugi augite abunge ba Jamii ni bagwithitie buru bara babaringire kura akiongera na kuga batina kinya mwerekera jumoja gisiasa. Oscar augite kinya ndira batumiragia nthama yao na kuga ni bakugwatanira na abunge bekamba untu bubu ni buonekere kujukia mwerekera jungi kiri rwari rwa kirimara kiri siasa na kuongera na kuga ni baremini ngugi yao ta abunge ni untu kinya kiri rwari rwa finance bill utemo bunge wa Meru aroneka kumira weruna na kugwata untu bubu mbaru kana kuregana nabo. Kwa kagita kabunge ba Meru bonene gutatarorera siasa cha kirimara akiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite abunge ba ni bagwithitie Meru bonene na bethira bechanganyikirwa gatigati kao ni kiria kuga ntuku ikurukite au kanyumene abunge ba ni bagwatanite na abunge bekamba kenda bakagia katharigo kubiria Meru ta abunge ba kirimara ya bunge ba National Assembly ibethirito bakigwithia Meru kaba let down mpangaratano gatigati-ini kao mieri emikai ithiri abunge ba Meru ibathithitie press conference bakiariria umuhimu wa kwithirwa bakigwatanira na regions ingi na beta bakaranthi bethirwa bena gikaro na abunge ba rutere rwa Ukambani bakiarairio ura bomba kuthirwa bena interest cia kwariria mantu za Meru bare amwe na abunge bangi bagicigo kia Mount Kenya. Kiumia giki tuona the same abunge bakiaria kairi na bauga barithirwa bati kwariria muno siasa cia gicigo endi bakithirwa bakiarairia siasa cia national. Members of Parliament batishua indirect bakwenda gwita na aruo bagatwira direction izi rozo direction izi na wenda kuona confusion iu iri onde ne caucus iu ya MPs tega ni chairman banga na bongo bethiritwo bena bo in the short period ya assembly izi turitha izi Kingi Oscar uga bunge ba Meru ngugira bathuri barita mbunge munkira narwa ni baremineo nikirekite werune akwa guti mubunge wa Meru arunga mauga murunga mojojo igirwarirwa muswanda jo kigina Oscar akiuga kiria akeba kuthithia nigwitikiria rwimbo rwa rukuinwa na mutongi rwa mugongo Dr. William Ruto. Tutiona abunge betu bakithithia sheria tutiona bakithithia kinya oversight na ikio tumikinya thaa izi rira twina rwaria rwa finance bill ya 2024 ira irigiritwo kwithirwo ikiarirua ndene ya bunge kuti mubunge wa Meru withiritwo akiumira strongly au gakethera iba kugwata mbaru wongerereku bwa ugoti buria thirikari nene ikwithirwo igipropose kana kethera iba gupinga tara akuizonthe president akuga zethirwo zabui kana za tibui na bakathithia press conference bagatwira ura president akuga mantu za finance bill ni ubakethirwo bagitira ikuga iza kwithirwa batuika twina robots as members of parliament. Bunge Oscar uga bunge ba Meru ni bagite kathari burugo kubiria county je itina kathari buruka kwariria mu Meru na county ya Meru na interest ya Meru katienderete kwinyanga na kiria members of parliament bakuthithia igintumba gwita self preservation bare interested na kwa re-elected tekurita ngugiria mwananchi abathurire gwita kuthithia ndene ya parliament na muthiene kiri siasa cha mwaka jwa 2027 Oscar romba Meru kwarura bunge bau bonthe bethire bagitara kana gwikira bangi ba beru mukari wa Meru tutibati kuthwa tuicokera makosa jara tuthithitie in the last election. Members of parliament bara twina bo thaa ici no tuge without fear of contradiction but good enough boke thureni kinya bote gutega biama ende the current crop ireku ya members of parliament Meru kama bati kuno kwa bonde Kerry Potrate to Shawero Juma Reakwa Rieto ni Mutugi Kare